cầm sóc về nơi ta hàng đồng chăm chân đi nơi hàng đồng xây ri ấy nó cái nơi ra hàng đồng về cao mà về si thật chú chú nôm nơi nông về mình đang đâu đây đọc to đấyខ្ញុំអត់សូវពិបាកយល់ទេរឿងហ្នឹងអត់សូវពិបាកយល់ទេដូច្នេះហើយកាលណាក្មួយមកសួរខ្ញុំរឿងយល់យ៉ាងណាដែរខ្ញុំមិនដែលយល់អីទេអាណាដែលវារស់នៅមួយកុំមុនីវាបំរើកុំមុនីវាទៅរៀនសាលាកុំមុនីវាមិនដែលដូរទេវាមិនដែលដូរទេវានៅតែជាមួយកុំមុនីវាមកជន់ដីអាមេរិកក៏ដោយវានៅតែបំរើកុំមុនីបើវាមិនបំរើកុំមុនីក៏វានៅតែមានមនោសញ្ចេតនាផ្ដាច់ការដែរតែខ្ញុំអត់មាននៅមួយកុំមុនីទេខ្ញុំនៅសេរីរហូតហើយខ្ញុំតែសេរីអត់មានដូរអាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់សូវពិបាកយល់ទេព្រោះវានិយាយដើម្បីខ្វាចខ្ញាំហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងឲ្យតវាឥឡូវហ្នឹងហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងនិយាយតទៅកឹមសុខអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអាសពរាំងស៊ីហើយហ៊ុនសែនមកដល់អាកឹមសុខនិងហ៊ុនម៉ាណែតតែឃើញលខោនលេងតែដែរមនុស្សដូចខ្ញុំអីអត់ទៅជាលក់មាត់ហ្នឹងI don't need to put my word into that slicky conversation. I don't need to put my word into that kind of tit for tat talk. I don't need it. Okay nhé. Cáiประชุมcầm sóc tranh bạc kèo. Nè vì ai cái cát từ thứ nè non biết Allianz. Nơi nóng ông cá cho nhà NATO su triệt. Đấy Allianz việc túc ao cầm sóc là cáiประชุมbị nóng nắng. Tỏ bá hai hôn mà nét mà chưa ngả giấy chỉ môi nắng cầm sọc với men hiển PhD nè cầm sọc với tài hiển ban màn năm đúng không? Ok hai bên men hiển lục ở đây nè vì hiển đâu lục cô mình đi nó ở đâu phải tập một cái bị chung đây tranh mà hai môn bị chung đây tranh máu mình hôn mà nét tiệt tôn cho môi cầm sọc đó là lấy hôn mà nét môi cầm sọc chia ngả giấy đặt nè chắc dân công của ba dân công lũ mót giấy đi nè giày dân nhom hay luộc tà pa hay mình ai pa mai luộc tà pa hay con luộc nó cứ hướng tà pa lại tà pa cắt tà pa con một hướng là giày thế tay nhom bây giờ đặt nó cuốn vậy đặt nó đấy nhom chạy trong sai thật về mắt ban cái chỗ chặt lên giày đây là rương sám mong bị mai nơi cháo chưa giày đâu hướng ấy hôn mà này to cho mỗi cơm sọc hướng ấy hôn sải to cho mỗi sòng ràng gì tử hôn sải cạnh này quanh tay to từ để cho mặt môi tới đặt hỏi đang xin nơi cài tới chào bà hãy cho cơm sọc anh hôn mà này hướng ấy to ba hôn mà này PhD cơm sọc PhD đây hôn mà này cô nát enjoy life being young prime minister in Cambodia mình thử từ to ba để bàn tay bị admin anh gì hôn mà này chắc ba mai phone admin anh gì lực mua hạ cơm sọc mà gì mình đứng đôi khi nhóm á cạnh cao chứ mình đừng vô mua cơm sọc xăm chành đi bằng gì không mấy cô hôn mà này đứng tập bài đấy vậy chẳng hôn mà này đứa khăn giống vậy đấy nó là hiện tao PhD mà tập bài cho mua ăn nên trắng để phải biết tiếp thưa uống tới cho bạn chắc là đặt luôn đại cai mà tiệp cơm sọc với on lẹ hài cái phải chun với tranh mà lấy về thớ nè non pé kháng cho nhà na to sụ triệt với on hai về lên cái bay hai về lên cái bay hay không nhé về short live về lên cái bay hai mình thấy nha rồi xây khai mà ông lý nó rồi xây tới việc đắp mình ban này khi ông đang sọp làm đấy sai sao của mũi năm đấy an với mình đạch mình hay rồi xây mình nó đắp với mình bàn ở đây tia đây anh na ring măng khi top lying accountable by hand đang bên đây thằng ấy không bằng xây đấy mấy cái mình download font khai xây khai mà bẹt tiền mà trả ở đây trong bộ tại xây khai mà xây ông lý thì đắp mình bán nó thương mấy giặc nè rồi đang làm đấy sai sao của mũi năm an mình đánh an ông lý mình đánh chứ thương mấy không mình đánh cho nó thương mấy cái an mình đánh anh mũi tia chạy mà frank lắm á 2/4/8 tầm lạiประมาณnày là khang là tu sấy 2/4/8 nó sấy kia chạy mũi tia đấy sao ông lý thời gian để bọc ra đang chẳng là đang tôi dừng mà prap doctor chứ nè doctor my wife is crossing the river doctor that oh why don't you tell her to take a small boat if you don't go
no doctor please come my wife is crossing the river now please come why should I come your wife crossing the river I know that oh please come my wife is crossing the river បានខ្ញុំទៅប្រាប់ថាប្រពន្ធវាឆ្លងទន្លេវា laboring ទៅកើតកូនដុកទ័រថាវាកើតកូនមិនក៏ប្រាប់កើតកូនវាថាវាឆ្លងទន្លេទៅអីដូចមានអារោងចក្រមួយឲ្យខ្មែរទៅធ្វើការនៅកណ្ដាលកាត់ណាអា supervisor វាបាត់មនុស្សវាសួរថា the lady who work here where is she now I don't see her oh she's a snake pain ណាwhat happened to her oh she is snake pain what you say are you serious yes sir she is snake pain មានអីអានោះហៅ EMS មកនិយាយ ambulance មកវ៉ាវមកដល់វាស្មានតែរោងចក្រនោះមានមនុស្សពោះចិត្តតាមពិតចូលទៅដល់កន្លែងបន្ទប់ទឹកនោះគេកំពុងចលុកដៃចាប់ខ្យល់ប៉ាត់ I'm sorry sir she's a snake pain EMS ទៅដល់ចាប់ឲ្យដេកនៅលើ stretch ហើយខំប្រឹងយកកន្ត្រៃកាត់ខោហើយនឹងអាវoh please why you do that please why you do that គ្នាខំប្រឹងយកដៃទប់អាវយកគេកាត់ដល់មិនបានគេកាត់ពីពួក paramedic គេចង់ដឹងថាពោះចិត្តកន្លែងណាយកកន្ត្រៃកាត់តាមពិតគ្នាជឿពោះតាបានវាមិនចេះអាពាក្យ stomach ache ណាsnake មិនពោះហើយតើជឿមិន pain snake pain ជឿពោះញ៉ៃអីខ្មែរណាញ៉ៃអីខ្មែរចប់ដាក់មួយផ្អើលអាមេរិកពេញរោងចក្រហ្នឹងហើយអង់គ្លេសហើយខ្មែរយើងខ្លាចចូលចិត្តនិយាយអង់គ្លេស you know និយាយឲ្យគេស្ដាប់មិនបានទេប៉ុន្តែ you know ឲ្យតែនិយាយឲ្យគឺត្រូវតែពាក្យថា you know ហើយមានពាក្យ you know មួយតាមពីក្រោយហ្នឹងម្យ៉ាងបន្តមកទៀតមានទម្លាប់មួយទៀតខ្មែរនិយាយអង់គ្លេសពីដើមឥឡូវអត់ចឹងឥឡូវខ្មែរឥឡូវនិយាយអង់គ្លេសល្អជំនាន់ខ្ញុំឲ្យតែនិយាយមួយម៉ាត់ yeah what time is it yeah oh buying this yeah សរសៃក៏ yeah ដែរណា yeah you know ជំនាន់ខ្ញុំរៀនអង់គ្លេសក៏ចឹងដែរអូខេជំនាន់ខ្ញុំនិយាយអង់គ្លេសក៏ចឹងដែរកាលខ្ញុំរៀនអង់គ្លេសភ្លាមឃើញប្រាំងម្នាក់ឲ្យតែវាស្បែកសមើលទៅមុខវាប្រាំងខ្ញុំអួតប្រាប់ពុកម៉ាក់ខ្ញុំអាតុនហើយទៅណាអូអាកូនហើយទៅណាតុនអានេះប្រាំងនៅនោះអាមេរិកនៅនោះហើយឯងរៀនអង់គ្លេសបកាយឯងហ៊ាននិយាយមួយអាមេរិកខ្ញុំក៏រៀនចូលបន្តិចដែររឿងអីមិនហ៊ាននិយាយអញរៀនបុកធូដែរអញ្ចឹងឯងទៅនិយាយមួយអាមេរិកហ្នឹងមើលវាថាម៉េចខ្ញុំក៏ដើរទៅអាបុកធូខ្ញុំមិនតន់ចេះនិយាយទៅដល់ខ្ញុំសួរ How are you មិននិយាយធម្មតា How are you អាមេរិកវាឆ្លើយមកវិញមិនដឹងថាម៉េចខ្ញុំអត់ស្ដាប់បានមួយម៉ាត់ស្ដាប់មិនបានឃ្លាទី2 What time is it អាមេរិកវាធ្វើដៃចេះមកវាប្រាប់ខ្ញុំស្ដាប់មិនបានមួយម៉ាត់ទេខ្ញុំក៏ថយមកវិញអាពួកម៉ាក់ខ្ញុំមកវាអត់ទាន់វាសួរអាមេរិកថាម៉េចអូអញសួរវាថាវាមកពីស្រុកណាវាថាវាមកពីអាមេរិកហើយអញសួរវាថាមកប៉ុន្មានហើយខ្ញុំក៏ងើយមើលលើរៀងថ្ងៃទៅអញថាវាប្រាប់ថាថ្ងៃចិត្តត្រង់ហើយអាពួកម៉ាក់ខ្ញុំទៅអញអានេះចេះអង់គ្លេសមែនវិញអញរៀនបុកធូរអញភ្លើដែរហើយអញចេះតាមពិតអត់មានស្ដាប់គេបានមួយម៉ាត់ទេបងប្អូនអើយអត់មាននេះគឺកលេចមើលទៅឃើញថ្ងៃរៀងរះបន្តិចហើយបងនិយាយចឹងទៅហើយខ្ញុំសួរគេ12ម៉ាត់ហ្នឹងទេហើយអាយុវាឆ្លើយវិញស្ដាប់អត់បាន What time is it ស្ដាប់អត់បានក៏ត្រឡប់មកវិញប្រូឈ្ងុយរឿងប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាអត់មានអីនិយាយទេកូនអើយចាំមើលឲ្យតែគេវាយគ្នាបើគេវាយឲ្យទៅខ្ញុំរៀនបុកធូកាលហ្នឹងរៀនសភៅ CE Akasle ណា Essential English ណាស្ដាប់មិនបានចេះតែនិយាយស្ដាប់អត់បានស្ដាប់អត់បាននិយាយប្រាប់គេទៅអាពួកម៉ាក់ហ្នឹងគេទៅប្រាប់ពួកម៉ាក់ស្អីហ្នឹងអាកូនវារៀនអង់គ្លេសចេះខ្ញុំឃើញវានិយាយមកមេកាំងទៅនិយាយភ្លាមឡំវិញវាប្រែភ្លាមហើយអត់មកទេខ្ញុំឃើញអញនិយាយកុហកគេទៅនេះប៉ុន្តែអីទេឲ្យតែបកាយកុហកគេតាមានស្ដាប់បានណាស្ដាប់បានទេណាអត់បានទេស្ដាប់បានទេរៀនបុកធូស្ដាប់បានទេមិនដែលនិយាយឥឡូវសប្បាយរៀនចប់សភៅ4សភៅរៀនចប់4សភៅក៏បានចាប់បាននិយាយបានខ្លះហើយនិយាយបានខ្លះដោយសារបងប្រុសខ្ញុំទេដោយសារទី1បងប្រុសខ្ញុំគាត់នាំទៅរៀនអីតាប់ទៅក៏បាននិយាយនៅចំការសម្រងហើយនឹងឪពុកមេខ្ញុំពុកមេពៅខ្ញុំគាត់ចេះនិយាយអង់គ្លេសនិយាយទៅគាត់ចេះស្ដាប់ទៅកុំអីមិនចេះស្ដាប់ណាស្ដាប់បានទេណាគេចូលចិត្តថា you know និយាយអីហើយ you know ហើយនឹង yeah ហើយដល់មកឃើញក្មេងៗក្រោយខ្លះមកដល់អាមេរិកអត់តចេះអង់គ្លេសទេអូ yeah ឲ្យតែណានិយាយអូ yeah sure អញទៅពេកសួរថាក្មួយអញស្ដាប់គេបានដែរបានតាគេថាម៉េចអញថាកុំត្រឡប់អាហ្នឹងសម័យពូចេះអូ yeah ហើយចុះគេដាក់តាមរហូតគូតហើយគេនិយាយមកយើងស្ដាប់អត់បានថាអូ yeah
អូយគេទៅរុញជ្រៅទៅឡើងអ៊ូលមិនប៉ះឬដងបានអីទៅមិនទៅប៉ះឬដងបានអីគេសួរទៀតណាគេសួរថាម៉េចបានកលអញ្ចឹងអូយតែគ្នារុញថែមទៀតមិនដឹងថាគេចូលតាមមុខតាមក្រោយចេះតែអូយអាហ្នឹងហើយជាទម្លាប់នៃភាសាជាទម្លាប់នៃភាសាតែឥឡូវក្មេងឥឡូវរៀនចេះដឹងច្រើនណាលោកតារស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកយល់គេនិយាយនិងនិយាយបានអូតាចេះនិយាយនិងស្ដាប់គេនិយាយបានតាំងពីមុនមកអាមេរិកណាតាចេះនិយាយអង់គ្លេសហើយនឹងស្ដាប់អង់គ្លេសបានតាំងពីមុនមកដល់អាមេរិកតាំងពីមុនមកដល់អាមេរិកSam Cambodia open car for Onta ហ្នឹងបាត់ឡានអូខេ open car for Onta តើបើតែបើ open car ហ្នឹងអាមេរិកស្ដាប់បានណា Hello sir you like me open car for you គេស្ដាប់បានអាមេរិកកាលណាវានៅក្នុងចំណោមយើងវាដឹងហើយអូអ្នកនឹងចង់មកបើកឡានទេមិនមែនមកបើកទ្វេឡានទេវាដឹងហើយវាដឹងអាមេរិកវាមាន sense របស់វាណាវាដឹងតា I like myself red មិនមែនទេអ្នកនឹងចង់និយាយថាចូលចិត្តអាវក្រហមតែអាមេរិកនឹងពាក់ប៉ុន្តែអត់និយាយថា I like your red shirt ទេ I like my shirt red អាមេរិកវាស្ដាប់បានថាអ្នកហ្នឹងមិនមែននិយាយអំពីខ្លួនពាក់អាវក្រហមទេគឺនិយាយអំពីអាវក្រហមដែលអាមេរិកវាពាក់វាអត់ឆ្ងល់ទេ I like my shirt red ណានិយាយចឹង I like my shirt red អញ្ចឹងអាមេរិកស្ដាប់បានអាមេរិកដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីហ្នឹងគេស្ដាប់យើងបានបរិបទយើងគេស្ដាប់បានលោកតារស់នៅស្រុកខ្មែររបៀបម៉េចទើបមានកំណើតហើយចុះកូនឯងកើតមកហើយមិនក៏អត់កំណើតកូនឯងកើតមកហើយបានមកចូល YouTube និយាយមួយតាបាននិយាយកូននេះកូនឯងកើតមកហើយតាកូនឯងមានកំណើតហើយតាមានអាចារ្យមួយវាសួរណែបើមានអ្នកច្រឡំស្មានតែវានៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយវាចេញមកហើយណាវាសួរតានៅស្រុកខ្មែរធ្វើម៉េចឲ្យមានកំណើតអញ្ចឹងឯងមិនទាន់កើតទេអាកអូនមានមួយណាដូចនាងម្នាក់រឿងកំ pl ែងមាននាងម្នាក់នាងហ្នឹងគាត់ទៅជួបគ្រូពេទ្យហើយគាត់សួរតែលោកគ្រូពេទ្យបាទលោកគ្រូពេទ្យសុំជួយយកក្នុងពោះចាញ់គ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់សួរថាទាំងន់3 ខែហើយកូនណាពិចារណាទុកកូននាងមិនទាន់មានកូនទេកូនទី1ណាបើអត់មានធុរៈអីទេទុកលោកគ្រូខ្ញុំមិនទុកទេលោកគ្រូជួយយកវាចាញ់ថាមានហេតុអីអត់ហេតុអីទេប្តីមិនចូលចិត្តអត់ទេប្តីអត់មានហេតុអីប៉ុន្តែលោកគ្រូជួយសុំលោកគ្រូជួយយកវាចាញ់ពេទ្យក៏សួរថាមិនស្រួលខ្លួនទេលាក់ឈាមហ៎ឬក៏តក់ជាអត់ទេស្អីក៏អត់ទេលោកគ្រូបានយកវាចាញ់លោកគ្រូជួយយកឆាប់យកវាចាញ់ដល់ចឹងពេទ្យសួរឡើងថាហេតុអីគ្រូអត់បានទេទុកវាអត់បានទេវាចោលមកគ្រូខ្ញុំមិនចង់ឲ្យវាទេមិនចង់ទុកទេកូនវាចោលថាហើយចុះមិនបានកូននឹងចោលក៏គ្នានៅក្នុងផ្ទៃពោះគ្រូអត់បានទេលោកគ្រូដឹងវាលុយសាប៊ូខ្ញុំមួយទឹកវាលុយសាប៊ូខ្ញុំអង្គុយមួយទឹកវាមិនទាន់កើតមកផងវាលុយសាប៊ូខ្ញុំអូគ្រូពេទ្យនឹងចង់បាត់ដៃបាត់ជើងវាមិនបានជាកូនទៅអាយុ3 ខែហើយកូនទៅអាយុ3 ខែមិនក៏យកចាញ់ឲ្យប្រាប់ថាកូននឹងវាលុយសាប៊ូអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យគាត់ថាជួយបញ្យល់ខ្ញុំមិនបានកូននឹងលុយសាប៊ូអត់ទេវាលួចសាប៊ូខ្ញុំលោកគ្រូខ្ញុំមួយទឹករាល់ដងខ្ញុំមានសាប៊ូខ្ញុំដាក់សាប៊ូខ្ញុំមានសាប៊ូម្ដងខ្ញុំនឹងអង្គុយមួយទឹកនៅស្រុកម៉ែយើងមួយទឹកមិនអង្គុយអ្នកខ្លះមួយទឹកឈរអ្នកខ្លះមួយទឹកអង្គុយហើយបោះជើងទៅអីណាយើងចងពងទៅមួយទឹកវាប្រហែលលូកដៃចាញ់មកយកសាប៊ូខ្ញុំបាត់អូពេទ្យឡើងចង់ប្រកាត់ផ្លាក់ហើយចុះណាដែលមានកូនក្មេងអាយុ3 ខែនៅក្នុងផ្ទៃចេះលួចសាប៊ូម៉ែវាតាមពិតសាប៊ូនឹងវាល្អពីក្តារបន្ទប់ទឹកទៅធ្លាក់ទៅក្រៅទៅគាត់រកសាប៊ូគាត់អត់ឃើញគាត់ថាគាត់អង្គុយចាំហៅដោះជើងវាគ្មានតែណាវាកូនគាត់ក្នុងពោះគាត់ថាកូនក្នុងពោះហ្នឹងវាលុបដៃចាញ់មកយកសាប៊ូគាត់អូពេទ្យឡើងចង់ប្រកាត់ពេទ្យឡើងចង់ស្លុកគោមានណាអត់ដឹងទេហើយឥឡូវហ្នឹងឲ្យយកចាញ់ឲ្យឆាប់មកវាចោលហើយគ្នាមិនដឹងអីសោះថាលក់សាប៊ូហើយប្រាប់ទៀតថាបើវាមិនលួចមិនបាត់សាប៊ូខ្ញុំអង្គុយមិនទឹកតែឯងលោកគ្រូច្បាស់ជាវាមកលួចសាប៊ូខ្ញុំតាមពិតអាក្តារយើងមួយទឹកហ្នឹងណាយើងសាប៊ូវាមិនត្រូវទឹកគាត់ដាក់ទៅលើក្តារវាលាក់បាត់ទៅអូសាប៊ូឃើញតែក្មេងលួចសាប៊ូហើយច្បាស់ទៀតណាថាលោកគ្រូវាប្រហែលវាលូកដៃមកលួចសាប៊ូខ្ញុំអេម្យ៉ាងទៅពីដើមមនុស្សឆោតក៏មានហើយឥឡូវនេះក៏ឆោតដែរក៏មានមនុស្សឆោតដែរអញ្ចឹងនិយាយរឿងឲ្យស្ដាប់មួយណាអាហ្នឹងគេហៅថាក្មេងលួចសាប៊ូ
ត្រង់ហើយអានឹងជាពាក្យឆ្លងឆ្លើយគ្នាវាច្រឡំណាសូបឯងស៊ូតមកណាដូចជាពាក្យថា chef ហើយនឹង chef ណាតោះឥឡូវគេ chef ឥឡូវគេ chef ទៀតណា you want to I want to learn how to be chef I want chef ឯងយូរទៅបានដឹងអូ chef តានៅគ្នាអានតាមថៃអញ្ចឹងទៅជា chef ណា I want to be a chef ហើយស្មានថាគ្នាចង់ឲ្យគេគប់ក្បាលអីចឹងណាអានោះអញ្ចឹងហើយស្អីគេមានពាក្យច្រើនណាប្រែនៅក្នុងកនថៃណាគេនិយាយខ្ញុំគាត់ថាបងខ្ញុំអត់ដឹងថាគេនិយាយស្អីទេបានខ្ញុំប្រែទៅប្រាប់ថាខ្មែរឥឡូវគេហៅអញ្ចឹងណាខ្មែរគេហៅអញ្ចឹងគេអានដូចនេះបានប្រពន្ធខ្ញុំថាមិនក៏គេមិនអានដូចយើងថាអត់ទេខ្មែរឥឡូវគេអានអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាជីវិតត្រូវរីករាយពេលខ្លះតលពិបាកធ្វើត្រូវអត់លោកតាជីវិតតែងតែអញ្ចឹងហើយកូនUncle have you consider converting your show to a podcast that way some of us can listen to your show while driving ហើយចុះមានប្របាក់អី you can turn on my YouTube you just don't watch you can listen បងសុំរឿងក្នុងចិត្តមួយកាលពីខ្មែរវេទនាពី70ដល់93ប្រទេសជិតខាងពិសេសថៃពួកគេមានអារម្មណ៍អាណិតអាសូរដល់ខ្មែរដែរទេឬមួយគេសើចចំអកតាមខ្ញុំសាកសួរអ្នករត់ទៅស្រុកយួនមិនមានយួនណាសើចចំអកខ្មែរទេហើយតាមពិសោធន៍ខ្ញុំដែលរត់មកស្រុកថៃវាមានមនុស្សបើនិយាយពីរឿងថៃសើចចំអកអត់មានទេតែគ្រាន់តែមានពួកសរិនអីវាធ្វើបាបខ្មែរយើងនិយាយចំថៃវាមិនសូវធ្វើបាបទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ខូចជាងគេគឺអាសរិនហ្នឹងហ្មងណាតែយើងចេះតែថាថៃវាមិនសូវកាចណាស់ទេតែកាចអាសរិនហ្នឹងក្នុងចំណោមពួកខ្មែរលើនៅស្រុកថៃហ្នឹងពួកអាសរិនហ្នឹងខូចណាខ្ញុំជួបប្រទេសខ្ញុំច្បាំងជាមួយវាក៏ដឹងថាវាខូចតែយើងហ្នឹងឲ្យតែហាមាត់ទៅយើងថាខ្មែរសរិនតាមពិតមិនមែនមានបរិរាមមានបច្ចិនបរិយវាមានស៊ីសកែតប៉ុន្តែយើងមិនដែលហៅថាខ្មែរស៊ីសកែតខ្មែរបរិរំខ្មែរចាំតបុនខ្មែរត្រាតខ្មែរបច្ចិននេះទេយើងអត់ទេយើងតែហៅទេយើងថាខ្មែរសរិនប៉ុន្តែពួកអាសរិននេះកាចណាស់ហើយពួកអាសរិននេះស្អប់ខ្មែរណាខ្មែរដូចតែគ្នាណាប៉ុន្តែវាមិនដែលចូលចិត្តយើងទេហើយនៅខែវិដាងនៅអីដែលខ្ញុំទៅស៊ើបសួរសុភាអីហ្នឹងគេថាសៀមវាយជាវាយអាទាហានហ្នឹងវាទាហានថៃមែនឈប់ខ្មែរក៏ដោយមិនឈប់នឹងខ្មែរក៏ដោយអត់សរិនទេតែរឿងសើចចំអកឲ្យយើងគេមិនបានសើចទេនៅស្រុកយួនខ្ញុំសួរអ្នកអត់ទៅស្រុកយួនមិនដែលសើចយើងយើងទេណាមិនដែលសើចយើងយើងទេណាអនិច្ចាសួស្ដីនៅថៃពួកសរិនវាអត់ចូលចិត្តយើងហើយសរិនហ្នឹងគឺកំពូលបោកអាថៃមែនតើមិនសូវបោកទេអាសរិននេះបោកចុយម៉ៃបោកខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងបងបោកហើយអាសរិននេះហាមាត់ឡើងរត់តលុយទេអូបងឆាយដៃគេជាអៀតកូនដៃយើងតលាយហើយសប្ងៃបងឆាយឯងមិនមើលអ្នកណាយកដៃយើងក្រៅពីអ្នកមានអំណាចមែនអ្នកមានអំណាចមិនចាំបាច់តែយួនណាឲ្យតែហាងឆេងដៃឡើងថ្លៃគេយកដៃយើងហ្នឹងកូនអូខេអញ្ចឹងអារឿងយួនយកដៃនេះត្រូវដឹងថាយួនវាខ្វះដៃនៅហើយចុះយើងធ្វើម៉េចការពារដៃយើងទៅតលតែយើងខ្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងតែឲ្យពួកនឹងសើចយំយើងគេអត់សើចទេហើយនៅស្រុកយួនខ្មែររត់ទៅស្រុកយួនក៏ជួបយួនចិត្តល្អសាសយួននេះមានចិត្តល្អច្រើនមិនចាញ់ខ្មែរទេណាហើយសាសសៀមនេះក៏មានចិត្តល្អច្រើនម៉ាឡេនេះក៏ខ្ញុំជួបចិត្តល្អច្រើនហ្វីលីពីននេះពីដើមឡើយល្បីល្អម្អងតែហ្វីលីពីនអាក្រក់អត់ទេខ្ញុំទៅរស់នៅហ្វីលីពីនអត់អីទេម៉ាឡេនេះក៏ចិត្តល្អច្រើនមនុស្សមានល្អមានអាក្រក់និយាយចំមនុស្សមានល្អមានអាក្រក់ហើយអ្នកខ្លះគេថាឲ្យតែគេនឹងកាន់សាសនាចាមក៏អត់ទេចាមគេមានមនុស្សល្អរបស់គេពួកមូស្លីមគេមានមនុស្សល្អរបស់គេហើយចុះម៉ាឡេនេះគ្នាមូស្លីមមិនក៏ល្អខ្ញុំទៅធ្វើការនៅម៉ាឡេអីខ្ញុំជួបមនុស្សល្អច្រើនណាហើយចុះស្បែកខ្មៅនៅអាមេរិកល្អមានល្អមានមិនល្អហើយចុះស្បែកសមានដូចគ្នាណាមានដូចគ្នាហើយគេថាពួកមូស្លីមគេអត់ចូលចិត្តយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាអត់ចឹងទេដោយខ្លះទេនៅម៉ាឡេមនុស្សគេល្អណាស់លោកអើយណាពួកម៉ាឡេចិត្តល្អចិត្តគេល្អចិត្តគេល្អហ្វីលីពីនគេក្របន្តិចវាតែងតែមានល្អមិនល្អហើយតែខ្ញុំនិយាយថាអាសរិនវាកំពូលការចែកធ្វើបាបហ្នឹងគឺខ្ញុំសង្កេតមើលតែច្បាំងតែអីហ្នឹងជួបអាសរិនអត់បានបើជួបខ្មែរបរិរាមខ្មែរចន្ទបុនខ្មែរត្រាតខ្មែរប្រចាំអីខ្មែរស៊ីសកែតអីចេះស្រឡាញ់គ្នាច្រើនតែអាសរិនវានិយាយមកថាអញអត់ចង់អញអត់ចូលចិត្តនោះឲ្យតែដឹងតែឯងមកពីកម្ពុជាអញអត់ចូលចិត្តមកអញអត់ចូលចិត្តពួកកមែនឯងទេវានិយាយប្រាប់ខ្ញុំវាច្បាំងមួយខ្ញុំវានិយាយប្រាប់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងSam Cambodia
mà hộp Philippines mình chẳngประมาณ này mình chẳngประมาณ này mà hộp Malay chẳng chuyện Philippines mà hộp Thái chẳng chuyện Philippines chẳng chuyện để dừng nhắm á tam ẩn đạp vào dừng mà hộp của miền khác nhắm bán miền khác nhắm ở bàn mong vì hơi bàn bảo vệ này mà hộp lá miền chẳng khác miền mình rời chẳng khác bạn ẩn đạp mai dừng mà từ sọc chắn mà hộp Sichuan mà hộp cả tăng ở chẳng sang hay ấy để sạc về một chắn đông bị bóc lốp miền Hồng Kông này chẳng kiếm đắt dạng mạch ngành dân kia Hồng Kông cả bị đắt dân nhằm sọc mai nhằm sọc yun nhằm sọc Thái ấy chẳng còn đã làmอะไรbong cho phê đại bong đăng thạc mai cút bộ viสำหรับmai này anh bây giờ ta nên bị bóc lốp bị kết dạng nào bị sai bị chỉ chọn Thái bộ cái do dạng nào cái đôi chỉ mình đại lư sâu cái tham mạch đấy kiểu nơi chụp cái rồi nơi chụp cái chụp bằng chụp cái đại một cái mình lư sâu tham mạch tê cái mình vẫn tốt triệt mai dương cả cặpสำหรับนั่นเต้cái tha công mìnhแนะนำเอาdương cặpสำหรับcái vô tha cả cặpสำหรับในประเทศกัมพูชามาไปdươngช่วงvề những công mình tại bờ kia vẫn tốt dương thầy dương chỉ sát on sải cái đó đấy thầy nè hay là vậy buộc mai rồi đến op mai dương mà đây mai về ở chỗ chặt dương về tha dương thừa về thảo tiệp nên không chịu làm mai nơi sọc thái mai rồi đến về thôi thể hiện bản bồn sạ về thôi tầm ruột thừa ấy á buộc rồi đến về miền bồn sạ thôngวันยัยtới buộc mai rồi đến về thừa thông thông và việc này mai bồi làm mai gì cái buộc năng về bồn sạ thông đó bồn sạ thông về op mai dương về kịch thạc mai dương nó chỉ buộc thảo tiệpเอาvề nó thảo tiệp với một trăm rọp dương đây từแต่ละđây buộc rồi đến rì rong cây cỏ nó mà tẹt tông dương làm bay mặc bọc dương bọc dương mà cái trâm mấy tay đang dương trồi chẳng nó hai dương đó miền rồi băm miền play ấy sọc rút anh dương là ngốn dương từ vô cái trâm cái tri cái truộc hay nó vô màu bỏ dương mình chạy tê toàn là vô bọc kê màu hay nó chẳng tới buộc rồi đến ấy đấy lên như chẳng có kê màu lên như dương đang bay cạp đôi dương xong bay ta sốt những còn máu đang bay cạp đôi còn mấy máu nó khai đấy gặp đang khai đang vừa plơ còn dây dân ta sai dân tới thì tận ngoặt lại tới ao lôi còn tới sọc bên tới sọc lôi còn nào thì tới còn nó khơi nhà khai nó sủa còn bao lôi bà con dây cái block play chẳng nó sọc thái ban lôi đôi mau sọc mai đây chẳng ta sốt còn mau sọc mai tới dương đấy châu ta bao khơi nhà trai mà mò cái đi nó còn chẳng đâu chúng trai mò cái đi nó đâu bị ổ lôi trai nghi vô rằng ngọn bộ ta sốt con cái hai ta xong phải chia prey nó men cô đại đấy cứ bu hình chân tới ta mà ha chôn tới dây cái block dây cái play qua tới ai mau sọc mai nó lôi ban nè ban chơi tầm màu nè ngon bị mai cháo vậy cho mai cái khăn cháo tê mai cháo đó mai bên bị thom ấy mau tại vô lôi dương ta hai bậc ta sôi lưu sâu nhom dây trắng thật nhom nó ấy cả đấy tu ngon đó tu và mát sạch này men đây nhom đăng cái dao đó thôi nhom nơi sọc thái nhom đăng đó thôi lục xong chỗ cái cha của mình lục xong rốt quân cường nhiên của mình lục xong sốt của mình lục xong chỉ có bao của mình lục xong salana của mình lục xong vô bay của mình lục xong thơm quát của mình là đi có là hay nơi sọc thái có là hay lục xong body shot nó có là hay đằng tháo dạng mai tơ hai ta body shot mai tơ hai ta chỉ mà nút squat công sủng ruộng ấy có đăng ngay đôi ngày muốn những mình nhom thì ba nhom pi potasana theo việt ai sẽ đáp đăng đăng rương đăng còn bảo sân chỉ tờ soi lư sâu cái ống cả thạc nó bị tốt nó ruộng của dương bảo mát cả xong men thế sao tận lôi chai thế bạn này tờ soi có bán chọc lon này na đi còn cả mình giấy là thôi chẳng đấy dương có sao tới lôi cả chai thế này các bạn đấy bao nhiêu giấy tới soi những con còn bao chiên chai mà mò còn bao chiên của con miếng mà chọc lon đấy còn giấy cái là đâu dương sớm mai nên tung nhá nè nên tung má mà plong slack lên xa điêu cầu trô ấy tới hay smoke ao nè sọc sẽ đáp tới nè sọc nó đi tới hay nè sọc nó mau lút kẹp ấy tới ban cả muốn snai đặt lắp ấy tới sớm mai nó mà hai viên nó sớm mai nó viên cái cuộc sát nam tới Campuchia về thật là không thay là viết liên mà hai viên còn trắng trong rương riêng cây nó cái này giấy làm phí sao mà đây lụa tao cái đó về thằng lụa tao nó mến là tao tê lụa là ai lụa cái chơi lụa cái tăng lụa tao lụa trên là ba đấy hai bên đây bạn thơ chẳng bị cô chị bậc ni mà hai viên thì ta nơi sau tham ai dương bây giờ anh cô nó và xoắn lục miên một cái bò lục chẳng lục mẹ ta ban ba tê nó sớm mai cuộc sát na trong cô nó và xoắn lục ban ba tê và xoắn ban ba tê thằng cuộc sát na này miền tây tông đang bóng tôi thì sát đó miền lục cái xả ra miền xây ấy đang miền xây sọc cổ nó cứ lục năng ai điều thấy oi khai rồi bài chặt đấy khai oi lôi tới đọc sọc thay bánh để chụp lục xong thấy điều khai lôi cho mình ai oi ta lôi
Điều tới điều mau cụ chế nè viên hoàn tỉnh cụ chế dột lôi chai số lên tới nè con Khmer ពុទ្ធសាសនាសម័យមហានគរយើងគ្រាន់តែដឹងថាមិនមែនសាសនាពុទ្ធសាសនាថេរវាទទេពុទ្ធសាសនាដែលតកតងនឹងព្រះពោធិសត្វតែឲ្យដឹងច្បាស់ថាជាវចរយានឬក៏អីយើងអត់ដឹងណាពីព្រោះយើងអត់នៅសល់គម្ពីរដីកាអីច្រើនទេអញ្ចឹងយើងសន្មតថានៅក្នុងចង្កោមនៃមហាយានទៅចុះតែប៉ុណ្្នឹងបាទប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងទៅក៏សម័យក្រោយមកមានព្រះសង្ឃមួយអង្គលោកតាក់តែងរឿងទុំទាវហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិយាកាសដែលពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងនៅគេហៅថាអតិពលនៃថេរវាទបានចូលមកដល់ក្រោយបែកលំវែកអតិពលនៃពុទ្ធសាសនាថេរវាទណាអរគុណពីកុសល